bilo kog roditelja koji je staratelj i koji ima svoje dete, a kaže da njegovo dete ne ostvaruje kontakt sa drugim roditeljem, koji je ili neodgovoran, ili loš, ili bilo kakav, meni je to kao crvena lampica, alarm. I znam da ne treba samo tako površno gledati na tu temu, nego malo dublje ući u tu temu. I smatram da intenzivno treba da se obrazuju ljudi koji rade u našem školstvu, zato što sam vidno razočarana od ono što sam videla u praksi, od ljude koji rade sa decom, a nemaju pojma o ovakvim temama, a još gore kad čujem neke komentare u vezi drugog roditelja, uopšte ne znaju realnost sa kakvom se suočava taj drugi roditelj, da ne pričamo o ljudima koji rade u Centru za socijalni rad,